Itu kisah ni kimat ke panggil dawa kelan solo kari sini. Kawai ni kimat ke panggil dawa ni yang tu kadai baka serkar, kadai panweng mardor, ya kaji tukang, ya gitu kisakri serkar, so called government servant di bala sokal. Ki retired government servant kim day ban sak thum biang hati kam kijang. Kata kau ini nama, pilih ini betul kamat ini. Nama tuan pun bak kini ki officer head entah, kita pun bak kini ki officer head entah. Kita hadirin ke retirement adalah lakut ke retirement. Hai cakap bagi lekno saying kin song thai no. Tidak yang kuat yang ban kontinu. La sakri apu sansnem, laipu sansnem 4 tahun dan kuat susu. Banyo yang kita kijing mentoy. Ya keren kini gini ngelam jongki, kini ki political bos ke jongki, banyo yaki extension. Banyo extension. Ini persiap eka ke extension. Nama karau kini diberi udah tuh ipi kini ki syakri sorkar. Nama ki syakri ya ke sorkar, menai ki syakri ya pada. Dan apa yang jongki kini ada penongkam dekat kantin ke bawah. Kila deh ki publikas. Kinong jiliak juti jono. Kanang bangan ya dei baru ni minister baru bos donga ngan pembiang ya ngan lek ka kau orang mau bar ngan ya penbaik baru bar hadir bangala repair banga udah bentek ya lah handai ngalak penkre rupa ya ka retirement room ngalak penkre rupa ya ka extension room bahadir bangala sumhat yang yo sekatai namar badai kini ki umpang ki umtian ki babun ki bangala aman benta ngam kuat bi bani ngadak semua jauh dur. Nah kata orang ngigum ke PPP, ngi persyak horkit hordan ke hukum. Menjur baik ke sini jungi, menjur. Kikun sama jungi iu au diu dau. Kini haga jimpam yo kam yo jam haga jingkeru ke pasir kai. Kikun sama jungi dapat kami kikintin kentuk tang kini ki edi kita diut. Kini sama jungi mentah kimat ya ka tension. Kimat ya ka frustration. Kimat ya ka hypertension. Kini ki top birokrat sengi ki enjoy ya ka extension. Cis kakak. Ni kisama hamaran kibari okam kibarane beri okam yo jam. Nyama ya ka tension, nyama ya ka frustration. Pergi kini ki pak ya jauh malam ikut iki dende. Lapang skol. Tracy Tom iki atasnan. Hari ka bakado kimat ya ka tension. Kimat ya ka frustration. Kapag kinikiway pa, daga extension. Kenapa kita ngidawai ke sarkar pakawin mardori di hukum kini kijat officer. Karena day ba extend ni service suki ibadan kam sisa te kabian. Karena day ba randon maki kami kaliya kan waino tante dongka. Karena day bongkan maki ni ya pro provide tante dongka. Paling mai kini kikon sama lagi dong. Jadi kalau kita operasi di percaya kan. Dagan hangaway ni kimat ni kijing dawa sungi pat kinyay dawa. Suha ay kasing kasani naman ni iya ni kimat kisura tiba kita yang kita masalah ini kita ikut sama sungi. Tinggal orang ba lawan ke PPP bagi AK par apa kita mau bikin kabareng. Dan kita lapin semua tu bakalaba. Lawan lagi ke porte kak ke PPP don su. Dan kamu sungi balik sebareng kabareng lawan ini. Ki kamu deh kita. Kita ki problem sa kasihin. Ini ki problem kita kan ajing hikai ni ke. Ki problem ki belum genuine ide ban sok ki suki jai ka penggalanti. Nakong madalawan ka PPP ke par bagi rapian lut ngasur ko na siar ndai kita. Handai ka bangi kular supaya tak kalau ka jingsen sya ka pahok ka babet ka bahu. Tara ngimyo surok ro kaya tu pa ka taw ngimyo. Tara ngila kan snaru kaya tu paling isna kundu isna agar tur ka isna. Ya kabangila pene kakalenti berhabangila pene ru ka transparency di petangsa peker komplika mampu distribusi pasal terima kasih beberapa ada nyemat di kijing umi nyemat lang ada ke pas musik minta tolong utuh belana roy para di jenjang ni kakak diberi kemdung dengan lakukan apa yang ada di SC lah control lemano kam kijang na di SC yo mati kam esa kam kijang opo LPSC yo mati ngai kini kisi dan kutu kami kutu kebayar election keba tang kasul lupat pay ke resort kami
Siskan udah kamu naga lima, udah. Tiap kali dulu kalau kamu tengah bawa ini dengan tip. Kebahagiaan jipai tengah tengah ima ni. Ayo kontrol nak lihat dah. Jadi bahak kerana kau budget kepada kita ipau 10,000 crore. Kini kam kontrak, kini kam penduai kini berapa nasuya sam para lok prajol bahaya bahasan joki na pakai dynasty ka train nak lihat dah. Di negara kata-kata para di lima gini. Dengan orang merawat ke PPP bagi kita par pakai mungkin kudut undang anda ke jinsan cara ke bahok ke kod ke bapa ngini ship ngini sailang ngini apa kata ke berapa kata ngia selang punya selang lang kata ngia yo jimetor ngini orang ngini yang lang kata ke pangini kula ke jinsan cara ke bapa ke kod ke sebab dikata ke pengakuan orang apikum ke mat juga jingeran akan ke jingalang ke jamin ke orang api ke por naya impa ship shibur ke por ke jompi biasa sisir kubulai shibur nak pentak ke jimuan ke pisik ke jingalang terkaduk orang kelas tiga gue, maka kalau mentang ia penghret by election, aku bagi lagu, bila sedok juga dia jungi, Dr. Batskar Merbo, dan semoga I kakerku kekerdo kejompi yang ini pokok konstituensi, in particular yang nasional Mauren, I kejing dua yang kebentar jungi, but I yang kejing kerjaan nak kebentar ke parti lembah jungi, tapi I kejing kerjaan ini biasa ke parti, margi ia kum ke tim, ia trelang kum ke set. Mendaiba ia belum tentu uniform, mendaiba laju election, ini akan bangun, ini patch selesai ya, mendaiba. Ini besok ia kerja kerja terus, dah kena kanong dia, dah kena ke parti. Ya sekarang mereka dalam bagi dua itu hidup mereka, dia harus bagi segi genio ia kerja. Terus bagi dia kita lihat, kubelai sibur, kubelai siacaku. Haura, kubelai sibur.